Okay, murakoze cyane. Reka dusubize iki kibazo kigira gatatu. Kibaza ngo ese urupfu rwo kwiyahura cyangwa kwiyica. Bibiliya iraruvuga iki? Ese nyuma yo gupfa umuntu yiyahuye cyangwa yiyishe, imihango agomba gukorerwa ni iyihe n'abashumba cyangwa se n'itorero? Iki kibazo kiri ngombwa cyane ku bantu benshi. Dukurikije ibihe turimo n'ubuyobe bugenda buza kandi bwinshi bushingiye ku ijambo ry'Imana. Ikijanye no kwiyahura, izina kwiyahura cyangwa kwiyica, ntacyo Bibiliya ibivugaho muri iryo jambo, ariko Bibiliya ivuga ku cyaha cyo kwica. Niba umuntu ashobora kwiyahura, ni ukuvuga ngo icyaha yakoze si icyo kwiyahura, yakoze icyaha cyo kwica. Yishe, tubyita kwiyahura, ariko mu izina kwiyahura ntaho Bibiliya ibivuga, ahubwo Bibiliya ivuga kwica. Kwica ni icyaha gihanwa na Bibiliya, ni icyaha. Ubwo rero uko umuntu yiyahuye akiyica nico kimwe nuko ashobora kwica umuntu. Uwicanye rero abakoze icyaha. Agapointi ka kabiri, uyu muntu wamaze kwiyica cyangwa kwica amaze kuva mu mwuka, yari umukristo, yabarizwaga mu itorero, yarasengaga, yakoraga imirimo itandukanye. Imihango yakorerwa ni iyihe? Ese arashingurwa gute? Abantu bakibaza ngo uko tubimenyereye ugutandukanye. Abenshi bavuga ko uyu muntu agomba gushingurwa gipagani. Nta kintu kigomba kuhaba, haba mu rugo iwe ntawe ugomba kuhakandagira, nta ndirimbo igomba kuharirimbirwa, nta sengesho rigomba kuhabera. Kumva aho tumushingura nta gikorwa kigomba kuhakorerwa, tugomba gutereramo isanduka tugashiraho igitaka tugataha turira. Reka mbabwire iki kintu, ntabwo gushingura, ntihaba gushingura gikirisitu, ntihaba no gushingura gipagani. Gushingura ni ugushingura. Ni ukuvuga ngo iyo dushingura umuntu, ntabwo tuba tumushinguye tumujanye aho dushaka kumwerekeza. Twamushingura neza nk'uko abantu babivuga, tukaririmba, tugahamya, ntibiba bisobanuye ko tumujanye mu ijuru. Twamushingura nabi, tupfuye ari umunyabyaha, ntibiba bisobanuye ko tumujanye muri Gehinomu. Ni ukuvuga ngo gushingura rero, ubundi gushingura muri Bibiliya ntahavugwa gushingura kwa gikirisitu. Kuva mu isezerano rya kera, ishanga rya Isiraheli ari ryo twakiriyemo kumenya agakiza, ari ryo ryavuye mu mucunguzi. Hari igihe umuntu yashingurwaga n'abantu 2 cyangwa 5. Nta seremoni yindi Bibiliya ivuga yahabaga yo gukora, ahubwo haba amagambo yo kubwira abantu bafushije kugira ngo babashe guhindura, bigire ku byabaye, noneho bakora ibyiza kurushaho.